laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. الإخوان والأخوات عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والنجوى. خطبة في فضائل القرآن الكريم يوم الجمعة 18 من شهر شعبان، يعني من شهر التاسع، موافق le 4 mois l'an 2018. Jiyaaɓe Allah, ɓaawo en yettugol men Allah tabaraka wa taala, en yetti mo kanko Allah cippinɗo alqur'anare nden on yamiri yo en jangunde gollitirende, ƴetti garanti kadi renayde. En yettimo no hana yettirede. En seeditiki ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewali sona kanko. En du'an kenelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wonɗo sabu on yo alqur'anare nden hewtu e yottinanɗo e diina kan o. En seedi tigi ko jiyaaɗo Allah ko onelaaɗo Allah. Haray si tawi ɗum feƴƴi musidɓe an julɓe tooliɓe ka suudu Allah ɗo e oɗo quartier yataya tesis ɗo, mi wasiike hoore am, mi wasiiki on hulugol Allah tabaraka wa taala kene e gunɗo. Kolol Allah ngol o ngol ɗo woni visa ko ibnu adama o natirta aljanna. Julɗankaaku ngun ko ɗum woni passeport o. Kala wonɗo julɗo ara mari passeport, ono mara visa taw. Kala aaden wonɗo gomɗinɗo hulowo Allah ara hande kadi o heɓi visa légal ka nder passeport makko. O naatay ka aljanna ko alda e landegol e baaregol e darnegol e tongegol. Mi wasiiki hoore am, mi wasiiki on hulugol Allah tabaraka wa taala kene gunɗo. Hule Allah ka golleli moɗon e ka galleli moɗon. Hutuba men on hande e juma ñande 17 lewru wiyetendu ndun sabbordu suumaye, hindu wiye Sha'ban ka Arab, hindu wiye sabbordu suumaye ka pular meɗen, ko ndu ɗo ni lewru jeena yaɓuru ndun ka calendrier meɗen, yani ko 9 mois. ɗum no hawrondiri ñande 4 lewru joɓuru hitande l'an 2018 miladi nabi Isa alayhi salatu wassalam. Hutuba men on hande ko suɓiɗen yewtugol ko fi ɓure alqur'ana, ɓure e moƴƴereji koni kon e jangugol alqur'ana. Ibadallahi taqullaha ta'ala wa raqibuhu wa alamu anna allaha qad takaffala bi hifzi kitabihi alkarim. فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يمسه التحريف. والدليل على ذلك ما نراه اليوم من إقبال الشباب على دراسة وحفظ القرآن الكريم. هري yo en andu Allah tabaraka wa taala o jeppininde alqur'anare o gayni o ƴetti kadi garant o renayde o aynayde. Heɓota ko intellisanjo marɗo hakkille wawɗo technologie ha wawowo sansude masal gotal alqur'ana, sakko sansa harfere, sakko sansa aya, sakko sansa suratuwol, sakko sansa nde fo mayre. Technologie on développera fi ɗum technicien yaagal yimɓe ɓen e ƴoyre e hikma maɓɓe on e intelligence yaagal maɓɓe ngal heɓorali fi ɗum. Kanko Allah tabaraka taala o ƴetti garanti aynugol nde ɗo alqur'anare. Nokku ka o daali ka suratu hijri. Menen nde ko menen jippini nde alqur'anare, menen nde men renay nde men aynay nde. Nde ɗo alqur'anare ko nde heddinde e place mayre nde ɗuytaki, nde ɓeydaka, nde sansaka, ko nde renande nde tunali
mematande wuritode na eɓɓowo nde waylutugol nde eɓɓowo waylugol nde dalil on e ɗum ko koko suti ɗen hande sukaɓe ɓen no fewtiti e janngugol nde sukaɓe ɓen no fewtiti e hunjagol nde wama tuqaddimu min aljawaisi lhailati lilfaisin e kadoji préparaɗi kadoji hebilaɗi wonande wonɓe gañade janngugol nde walmusharikina fi lmusabakati fi jamii anhai l'alam e ko tawata hino moɓidira na kadoji no moɓidira wonande participoɓe janngugol nde hunjagol nde waɗay ɓe adodiro folotiro e hunjagol nde kadoji ko ɓe marana eɗen nanangal tagore nde eɗen nder nden nanangal seɗaji aduna o wa rahma alzurufi walfitani walmunazaati allati marrat biha hadihi l umma e hoore malgré ko tawata aduna on no fewndodi e gereji e nambaraji e fitinaji e muskilaji hoore ɗum ɗo fof janngayɓe alqur'ana ɓen hino fewtiti e janngugol nde organisayɓe concours ji ɗin hino fewtiti e organisugol ittayɓe ka jiiba mum e ka compte bancaire mum hebilana kadoji wonande wonɓe janngude ɗe waawa nde gaño waɗana ɓe woɓɓe waɗane kadoji enveloppe mbuuɗi woɓɓe waɗane kadoji defte woɓɓe waɗane kadoji billet avion yawgol nokkugo janngoya woɓɓe waɗane kadoji billet avion yawgol tun nokkugo wiisitoya wona naatugol ka suudu kaaba udditane ndaara e ko nanditata e ɗum ɗo malgré ko tawi kon gereji ɗin e nambaraji ɗin no sakiti e hoore leydi ndin kono ɗi équipe ji kontuɗen ɗo fof gooto kala e maɓɓe hino wakkili waɗugol gestugol bere muɗum fino nde ɗo alqur'anare masira fino nde alqur'anare luttira fi no nde alqur'anare janngire ɗum ɗo ko dalil ko wawata en faminde wonde hi ko Allah tabaraka taala o ƴetti kon garanti o aynayi alqur'ana wonde e nele ko gonga heɓota ko wawɗon nde wattutude fa huwa almu'jizatu lkhalidatu washahidatu ala rabbaniyati llah ɗum ɗo ko dalil ɗum ɗo ko mu'jiza tabituɗo luttuɗo sutaɗo jeygol Allah tabaraka wa taala on nde ɗo alqur'anare wonde nanelaɗo jeynde wona min abdoullahi kala jeynde wona an imamu on ɗo jeynde wona sahabaɓe feƴƴunoɓe winduɓe nde moɓidiri wonde wona kamɓe jeynde ɗum ɗo ko dalil e hoore ko aduna on wuli satti ɗo kon ko min jeynode so tawi yimɓe ɓe no anduno ko komi jeyi ɓe woni wakkilanade haray ɓe liɓino ɓe laawo si tawi no andano ko imamu on ɗo jeynode ma ko nelaɗo Allah sallah sallam jeynode arayno en liɓinde hinnoɗen programme ji meɗen ɗin hinnoɗen probléme ji sutiɗi en ɗi kono hoore ko tawata hino sattendeji hino guereji hino attentat ji e hino attaque ji e hino nambaraji e hino menacede e hino nangegol e hino sokegol e hino waregol hoore ɗum ɗo fof alqur'anare nden nde hawkaka nde accitaka nde yejjitaka ɗum ɗo ko dalil timmuɗo tabintinɗo wonde ko Allah tabaraka wa taala jeeyi alqur'ana eto janngade eto hara a folaka e mayre ɓa ko ɗum woni inde bobo lanɗo yahuɗa yahete a yahali a yahete no moƴƴamma yaha wona an kadi hari hiɗa toon wona an kadi a yiyano toon ɗum no moƴƴamma jannguɗa nde nde janngete a janngali nde nde janngete eto janngade jeeɗa e janngoɓe nde haray ko ɗum woni ko toroɗa hay gooto heɓota ko wawɗo waylutugol alqur'ana sansa alqur'ana hiɗon anndi bible wiyeteɗo tawrata on jogaɗo ɗon wona bible on noon wona cippinde nden hoore annabi moussa noon wona cippinde nden e hoore annabi isa noon ɗen ɗon ɗe fof majje ɗe waylama alyahuda e annasara sansiri alyahuda sansiri tawrata e injila aya ɓe sansiriɗe sura ha lanni lutta hay pindol goɗɗol ma aya goto no gasa e nder tawrata ma e injil ko tawatan ko cippi wi ka Allah tabaraka wa taala sariyaji tawɗi ɗin naɓe d'accord e muɗum fof muɗum ɓe waylitiɗi ɓe sansiri amma nde ɗo hitande wulure e 439 hikka mo goo woni hitande wulure e 440 heɓaki wawɗo waylutugol nde heɓaki wawɗo sansugol nde wo tan sikku alaka e teede wodino eseyinoɗo eɓɓugol innaka Allah daali ɗon wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min kala ɗaɓɓuɗo diina goo ko wona islam o jaɓantaki
wodino e unodo wadugol faman yabtaghil islam dinan falan yuqbala min kala dey dabbudo islam dina o jabantake o itti ghayri o faman yabtaghi ghayral islam dinan falan yuqbala min kanko o wadi faman yabtaghil islam o itti ghayri falan yuqbala min kono dun nyallano musibbe julbe tum walano tawi yurindiri e do non kaari duitiida e ko nandita tay din don piiji mo hebi problème mo hejano e makko o ekkuno kon yo duyto dum beydi timmude woni ka woni kanko ekkuno do duytugol alquran on bal kanko woni duitiido hada huwa wona wasiharay alaka e bede ma alaka e seede kono dalil kono garant mo Allah tabaraka taala yetti fi mudum on no tabiti wawata si goddo feƴƴi julnugol en do so sansi masal gotal pet ko so heɓay faljittomo e si o heɓata faljittomo kono yey no cukka e wonkiji yimɓe ɓe fof kenen go imamu no faljaɗa watamo faljuttude mais anda o faljile bien sûr a ɗiggina ko woni janngude kon a watamo faljuttude kono ŋañima ka wonki ga anda o falji a yani a feɗɗama kenen go kadi himo faljata ɗawawi mo faljuttude kono ama huɗa ronka mo faljuttude kono a anda o falji directement ko ɗum woni alqur'ana ko Allah tabaraka taala ƴetti garant fima en idan wa tadullu ala sidqi wa'dillahi li nabiyyihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qala Allah jalla jalaluhu fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun fodore nde Allah on fodi nden annabajo makko on gongi wonde muhammadu munyo fodore Allah nden ko gonga wonde won fodore Allah nden ko dina kam marsayi ko am muhammadu a fonay am muhammadu adaday goɗɗo wawanama goɗɗum ɓe hasotoma none façon no hasorteno ɓe hasotoma kala ngaynguji ay hasandeji ko yiruɗa ɓeno waɗe ko tekkun kunno dolle ɗen no arde yeeso kono ɓe wawantama hay hunde ɓe gaynantama hay e hunde ɗum ko fodore nde Allah tabaraka wa taala fodi noon nde laaɗo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam e yinde marsi ibadallah jiyaɓe Allah toliɓe ka julirde yatayaɗo tamassaku bi kitabi rabbikum wa hafizu ala tilawatihi fa inna allaha ya'jurukum ala tilawatihi bi kulli harfin 10 hasanatin wa yublughukum bihi rafi'a ad-darajat faqad sahha an abdullah ibn amr radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam قال يقول له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها جيا بالله جوجيتي القرآن والسنة جانجي دفتر جومي مونde haka yiwɗon Facebook no hittina fiimu haka yiwɗon ɗaɓɓugol visa yawgol Amérique e yawgol Europe no hittina fiimu haka yiwɗon fi WhatsApp e imo no hittina fiimu hittine fi alqur'ana tonin ton mi yetaki on wasi mi yamri on yon tertoɗiɗi mi kontiɗa wata on hittin fi majji wota haaju moɗon woni e majji wona ɗum yooli kono haka anduɗon ɗon tinno tinna fimu haka anduɗon ɗon hiɗon tinni fiiɗi tinnore e alqur'anare Allah nden joomi moɗon e sunnane laaɗo moɗon on ɓuri ɗon wallahi alazim musidɓe julɓe ko ɗaɓɓoyte kon ka ngesa hino ka nder alqur'ana ko ɗaɓɓoyte kon ka marché madina hino ka nder alqur'an ko ɗaɓɓoyte kon chine ko ɗaɓɓoyte kon dubai hino ka nder alqur'an ko ɗaɓɓete kon ka facebook e ka whatsapp e ka imo e ka telegram e ka viber wallahi alazim ɗum ɗo ko muɗum hino ka nder alqur'an tinne jogite e finde ɗo alqur'ana so wi'ama yon tinno e finde alqur'anare ko soodugol nde naada ka cuuɗi mum ko janngugol ƴeeɗen ko fiwgol firo ngon ko gollitirgol ko woni nder ɗon kon yani ko janngugol ƴi'eɗen tafsira faama firo ngon anda ko honɗum Allah yamiri huwa anda ko honɗum Allah tabaraka wa taala haɗi acca ko ɗum woni jogitagol alqur'anare joomi moɗon nde reno ɗon e janngugol nde ande Allah tabaraka wa taala o yoɓa e jannguɗo nde jannguɗo alqur'ana wata wonde o jannguɗo livre Mamadou ibn Ata o gandal al yahuda ma an nasara jangata ɗo ha yalta université Symphonia ga université général Lansana Conté ma yalta université Gamal ma yalta université ISEG de Lambaye
ma yalta université nokkel kari gayna sooma ko gande aduna yankoje jangata ha gayna ronka hebude golle amma alqur'anare Allah nen sa janginde tun tayi ko fima ko kanko Allah wallahi kanko employé a jangata alqur'anare makko nden sooma kanko yobayon jange alqur'anare jomi modon den epi o yobiray on kadi halfere wotere kala kadi o yobbay on ila moƴƴi sappo nadde dow e pi o hewtina on sabu ko janguɗon nde kon darajaji towɗi grade ji jani valeji towɗi bom ɗi selli ko ƴetta Abdullah ibn Umar ko ƴetta e nabijo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonde nelaɗo wonde maaka noyte jangaynoɗo alqur'ana ka aduna gollitira o inne awa jangu alqur'ana no wowɗa jangirde noon ƴawa ka aljanna werde ma nden ko honto ko nokku aya sakkitoro mo janguɗa on ka woni ɗon ko ɗo wonata werde ma nden huru fure kala ko escalier o si a wi'i alhamdulillahi rabbil alamin embere on alhamdulillahi rabbil alamin ko wolɗa ɗon hurufuje embere wonɗe ɗon ko embere escalier ji ɗum ƴawata Allah tabaraka taala so tawinaji hunjiɗo alqur'ana fof rewnidiri na hunjiɗo nde fof o ordonane embere kum hunjiɗa kum o ordonane masalan si tawi ɗa mari aya goto mo hunjiɗa ka bakara eɗa mari goto mo hunjiɗa ka nisa'i to eɗa mari goto ko hunjiɗa ka safati tawti qul huwallahu tawti falaqi e naasi tawti inna toyna kal kawsara tawti inna anzalnahu idha jaa nasrullahi mi addana e minimum hoy koye tawata ko majorité e meɗen bete no hunji koye ɗon Allah tabaraka taala ordonane a jiɓotako kadi a diwata aya goto kadi o andi nini so inni lanɗo tawi tummi hunjaki qur'an fof o inni kala embere kon hunji ka alqur'ana yomi janga en ɗo mi adda mi hunjoto goɗɗum mi yejjita goɗɗum mi yejjita o aya ɗa koni miɗo hunjoyimo ko ɗum maneɓe min ene de mi addanano ɓe aya on kalanami ene de mi addanano ɓe aya on ka suratu kati ta miɗo hunji miɗo ɓorini kono mi yejjita mi sikka mi hunjaki ɗum ɗo mi diwa kene ngol no heewi ko mi diwata suratul layle Allah tabaraka wa taala ordonana on tigi non ɗum so fuɗɗike jangowo harano way tun wasi ko hoore gara o jogii hoore nde himo roytude o ƴawa ha sakkitorde aya mo hunji on ko hombo wonata on ko minal jinnati wannas on siñeje sakkitoro ɗon on sin picco ka pular sakkitoro ɗon on sin ka arabu sakkitoro ɗon escalier on ko hawri o hare ko ɗo wonata werde on tigi nde musidɓe julɓe no labande tawata jakka miɗo hunji buy ɗon hino laba baba hino laba imam hino laba ayyo fonctionnaire jo monsieur kaarijo nde tawata jakara yiɗa hunji buy ɗon wiigol ɗon nde ñande ko chance tun kaari heɓi andi de golle makko ɗe méritano yo hoɗoy ɗon ala ko pratique flagrant devan fof waɗata kat pat ta fof no suti ko hiɗa jangude hiɗa ƴawde si tawi ko ila sabbisma heɓi naasi hunjiɗa oɗa no hunji amma naasi fellutu o wono yey dow ma si tawi an yiɗa hunji ha amma naasi oɗa no hunji tabara naasi fellutu o wono yey dow ma si tawi ɗa hunji tabara naasi oɗa no hunji gadu jusu gadu sami allahu fellutu o wono yey dow ma e ko nandata awa noon ka aljanna none no goɗɗo woniri dow o yawo ko noon o ɓuririmo neema ka yiite none no goɗɗo woniri ley o yawo ko noon o ɓuririmo lette aljanna on kala daaluwal wongal dow nemaji e weli foti e façon hurul ayn e façon danɗe e ngawluji mum ko woni ɗon kon alaaley daaluwal hikkitingal ɗon ngal kadi façon ko woni dow ɗon kon kadi ala e ngal hikkingal ɗo hakada daaluwal gotal ka aljanna ko avantage molha wona wasi kono woniri noon ka adunaga fayda ka adunaga kono ɓuri towirde o ɓuriri hulɓinade surtout ka meɗen lagine ɗo hoɗuɗo deuxiéme dal no maafi no sattira ɓuri hoɗuɗo premier dal ɓaɓe fof ɓe ƴamnayi woni ndiyam wellitel si ɓe ƴettindu ka leydi oɗa bete ɓe yaha seeɗa tum allah allah ma ta o yewti o naata ka couloir ta o yaha ko continue escalier ji ɗi ƴawa no seedi e état siji ɗin ka adnaga hay ka tawata ka portoɓe ko pays développé ko essentiel wona ƴawrede piiji ɗin fof muɗum no nder ton haray hani ɓa kenen go essentiel jeɗen no faama e ko nantata e ɗum no towiri bandi o ko noon hulɓinori serti e ka aljanna ton kono towiri wo labira kono towiri wo foti ko ni jangoɓe alqur'ana ɓen ka aduna
kuni be yeto te kala wa an abi umamata qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yawm al-qiyamah bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'maluna bihi fi dunya tuqaddimuhu suratul baqarah wa ali imran tuhajjani an sahibihima. Yatama odo hadis wiyetedo imam sahabajo wiyetedo abi umama wo minani nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam no maka addoyte nyalande dargal yimbe hunjibe alqur'ana ben e gollitiraybe alqur'ana ben sabe fonde beji didi yo en andu yimbe façon ji didi immi toto ka dargal haraybe hunji qur'an ko wiyete hafizul qur'an wona yo sikko ko darotodo do tum woro nonde ila fatiha anas bismillahir rahmanir rahim alif lam mim dalikal kitabul la rayba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun lando Allah ene don ko nisfu jela bonom yeto ko hijibe jela bonom yeto mi adon ha mi hewte minal jinnati wan nas dum ko hunjagol alqur'ana kono wona dum tuwori hunjagol alqur'ana tabe mawbedo kambe be wata hunjade no mimmi hunjorinde non sendindirane ta fo kadi mi do wadi borno mi do wadi keri mi do notisi simi hewti ka hono wete kadi sami Allah mi yeto ton ko juzu tela ko jela ko simi hewti amma yatasalun o lande kala hin ko hijebu ko juzu jela bonno tami wolnay on akadi jangudo alqur'ana firinde faami ko hondunde wi'i o gollitiri ko hondunde yamiri o huwi ko hondunde hadi o acci o kadi immitoto ka darngal ko hunjido alqur'an e pourtant kadi le son faami son analyse hay ka aduna do im hunji alqur'ana parce que no wona o wata jangude aya on o jokkindira kono aramo wali to a hudda jangude fiira do tungo umso to dari don fota yiltiti hono wiida wono andi kono sendi odo e hunjido alqur'ana on o yan jangude ji eden da falji kono sendi be o gano hucci faljiti o to oda kadi no hucci faljiti o to faljutudo ji edewo faljutudo fire gowo fo ko addu e bannu ba kono mba hirsire jokka be dido kala ko be hafizul qur'an ko yoron famu dum fatade wuri kenengo o hunjido faamo hunjido firongon tawa hunjati yede dimo firi gollitiri ara mo buri oda parce que mo wodi buri e hunjibe alqur'ana ren tartil simplement tawa fira andi ko hon alqur'ana wi no heewi ko be huwata contraire aya mo be rondi on ko wi fi on parce que be anda ko on aya on wi be mari baraj ko be hunji ko kono be ala baraj ko be gollitide ba be anda ko an andas fan donc do wadi so inni wo addoyte hunjinobe alqur'ana ben ka aduna e yimbe alqur'ana ben e gollitirainobe alqur'ana ben ka no andi ko be dido ka be addata ka lahara ka dargal tano ardi yeso mabbe suratu baqara suratu ali imran dido no wontri yeso mabbe dido didi hino tefande be habe nato e ka aljanna fakun min ahlillah atora ma jeja ma jeje e yimbe Allah uje golno e yimbe Allah tabaraka taala ko de wonata ade jango alqur'ana gollitira fa an anas yatamai anas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas qila ya rasulullah man hum qala hum ahlul qur'an hum ahlullah wa khassatuh yatamai anas bin malik o inni wo o nanine la do Allah sallallahu alaihi wasallam hino maka Allah kadi no mari yimbe Allah hino mari yimbe ne la do landa ko mon woni yimbe Allah ben yo ne la do jaabi ko yimbe alqur'ana hunjibe alqur'ana jangay be alqur'ana fira gollitira ko be woni yimbe Allah ben ko be woni spécialité be Allah ben eto den jeye den e yimbe Allah tabaraka wa taala aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الخطبة الثانية خطبة ميدن إما فهم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يتي أودو الله جو تبارك وتعالى تشبين دو القرآن o wadali desordre hunde den ton o wadali o nyaare o wadali yeddondire hunde den ton inshallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah en sedi tiki ala rewete do siwona kanko Allah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu
mi seeditike nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran. Yo Allah ɓeydu newende makko nden e yurmede makko nden e nema e kisi e makko e hoore makko. Ibadallah, jiyaɓe Allah, inna tanafusu fi hifdi hadha alqur'ani alkarim min afdali alqurbat wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun lima thabata an abi sa'id radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatayn rajulun ataahu Allahu alquran fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar wa yaqulu ar-rajulu law atani Allahu mithla ma ata fulanan fa'altu mithla ma yaf'al wa rajulin ataahu Allahu mala fahuwa yunfiqu fi haqqihi fa yaqulu ar-rajul law atani Allahu mithla ma ata fulanan fa'altu mithla ma yaf'al. Musidɓe julɓe tedduɓe, awa hittine folondire e hunjagol alqur'ana, janngol alqur'ana. Ande folondirgol e janngugol alqur'ana hunjonde gollitira ko jiya ɗum e ko ɓuri moƴƴude ko Allah tabaraka wa taala ɓatte ɗum ko teddungal jamaa. Ko jiya ɗum e ko ɓuri moƴƴude e ko adondirte e fii muɗum, ko waɗondirte folotiro pongotiro e fii muɗum. Sabu noon ko tabiti hadise ƴettaɗo e abi saidin al-khudri o maaki o nelaɗo Allah maaki gañanandi sellatasi o na e piiji ɗiɗi. Kono noon ɗin piiji ɗiɗi yiya Allah tabaraka taala no arsiki goɗɗo ganda himo janna no fotiri, himo waajo no fotiri, himo hutuba no fotiri. Inna ha min kadi hara Allah okkayno lan gandal sifa ko hokki kaari, min kadi mi huwayno sifa ko kaari huwata ko ma ɓuri mum. Ma yi'a Allah tabaraka wa taala nokki goɗɗo jawdi mo dépensude ndi no haniri, mo ɓuttinde ɓernde julɓe ɓe, himo ɓuttinde ɓernde islam nde, himo ɓuttinde ɓernde Allah tabaraka wa taala. Se wi mo ɓuttinde ɓernde Allah hollali ɓernde Allah no wuli, ɓernde Allah wula. Alegoy mo wadde ko welata Allah tabaraka wa taala. Wi'a min kadi si Allah tabaraka wa taala okkayno lan jawdi sifa ko okki kaari, min kadi mi huwayno sifa ko kaari huwude ko. Gañanandi sellata e nder piiji diina ɗin, e nder piiji aduna yankeji ɗi fof si o naɗi ɗo ɗiɗi. Ɗiɗo gañanandiji kadi wal hasadu fil hadis wal ghibta wa hiya an yatamanna al insanu an yakuna lahu mithlu mali ghayrihi min ghayri an yazula an wal hirsu ala hadha yusamma munafasa fa in kana fi ta'ati fa huwa mahmudun wa in kana fil ma'siyati fa huwa madmumun. E kadi gañanandi fandandi ɗo ndi konde mi yeloto yo Allah okkoran sifa ko okkorma, piyo mi waɗu sifa ko waɗata, piyo mi yoɓe sifa ko yoɓeteta. Ko ɗum gañanandi fandandi ɗo ni. Wona wasare ko yo mi yelo yo iw e jungo ma ara e jungo am, ko yo tabuto e jungo ma ko tabiti. Min kadi noon yo Allah deblogo ka gandal makko ma ka jawdi makko, okkorala sifa ko okkorma ko. Amma yelagol yo iw e jungo ma, amma ara e jungo am, ma amma yelagol yo iw e jungo ma haysi arata e jungo an, nandi gañanandi fanda ɗo de. Nde nanata ko feeñi kon e hadis on inna ayla jaka no woodi gañanandi sellundi naɗu yaani. Onde yelotoɗa yo Allah okkore sifa ko okkori kaari, fiinde waɗata sifa ko kaari woni waɗude kon. Haray si tawi ko on faale ɗon nden lerɗande ɗon no laba, nden ɗon wiyete folodirgol. Si tawi laatike ko fi ɗoftare Allah, haray ko hunde yettande, yiɗande, weltorande. Si laatike ko fi yeddugol Allah tabaraka wa taala, haray ɗum ɗon koko miññina. Ibadallah, yani nde yelotoɗa yo Allah tabaraka wa taala okkori sifa ko okkori kaari kon, fiya waɗu sifa ko on ɗa wadde fiya waɗu sifa ko kaari on wadde kon, ko nde tawata on mo on ɗa yelade ya wawno wayi, ko nde tawata on janggayoni gandal ngal no haniri, o jannira ngal no haniri, ndin jawdi o finance ndi woni ka hani, o finance ndi ko no haniri. Kono ko fi stade ɗum ɓa yii kaari no darni hotel, no luwini ɗum no marsude, jinoɓe e yaroɓe no natude mbuuɗi no heɓade, ma ko fi ɓa yi tummo darni magasin ji yehi ari ɗin kutama ɗi ƴettama, wuri ditugol makko ɓe arɓe yoɓu avancé. So tawi ko faale hella ton mo, haray ɗum ɗon ko masiya, haray ɗum ɗon ko madmum, haray ɗum ɗon ko ŋiñaɗo. Koyo taw honɗum kusuma ya yelo heɓugol sifa ko heɓi. Ko ɓayiɗa remari ko tuma wiya fi sabilillahi ka nder famille, fi jokkere enɗan nawnuɗo on, ma julirde nden, ma suuduɓe e ndun no sumi, ko ɓuri hewde kon kanko tuma ƴetta 50%, musidal ngal fof senda 50%. Kala jibinanaɗo maradamil inde boobo moltiɗo yehi ka makko o ittanaymo ande nden, o jonnaymo coggu damil, hara ko sippa ɗin ɗon siwuɗamo.
don yeliɗa noon sifa ko heɓugol sifa ko heɓi tawa haray ɗum ɗo mahmudun ɗum ɗon ko yeddini si tawi ko ngose goɗa haray maddo mumun haray ko ŋiña ɗum haray wona ya yelo heɓugol sifa ko kaari heɓi ɓayi ko heɓi kon ko honto woni waɗude e ko honno woni waɗirde ibadallah jiyaɓe allah inna hadha alqur'ana alkarim huwa alqa'idatu alkubra li dini alislam والوسيلة العظمى لمعرفة شرائعه والدعوة إليه jiyaɓe allah yo andu nde ɗo alqur'anare ko nde ɗo ni tugalal ɓurgal janɗude ngal e nder kaɗo dinagoy hiro a weeru a wawi juulude totta tugalal ɗimmal ngal ko ɗum woni e tugale islamu ɗe wosa jangi ni tugalal islamu ɗimmal ngal ko iqamati salat ko ñiɓugol e julde ko juulugol ka a wawi juulude mane a wawi juulude yoɓeɗawo tuma janguɗe alqur'anare nde si wi ɗon hikko wayita e zakati ittugol zakka a wawi ittude zakka wo mane nafa wo heɓa baraji nafa yiɗima wo tuma janguɗe alqur'ana anduɗa no ittirte ko wana noon tugalal naya ɓangal konno wo somi ramadan horgo lewru suma e a hoori ndu no hanniri heɓuɗa baraji ɗin no hanniri wo tuma janguɗe alqur'ana anduɗa ko wana noon tugalal jowa ɓangal wal hajjoygol ngol ɗum ɗo fof ko tuma janguɗa alqur'an a ɓanon jaka tugale islam ɗen jowi kala tugale imanu ɗen jeego kala e tugalal ihsan moƴƴingol bajjangal woni tugale sappo e ɗiɗi ɓajaɗe ɗo fof a wataɗe darnude jaka a jangali alqur'ana a waja alqur'ana wonti tugalal ɓurgal janɗude ngal e nder tugale dina ɗen so tawi a faami alqur'ana wonti jokkorgal correspondal ɓurgal mawnude no diina islam kan andirte alqur'ana woni noddayde yimɓe ɓen faade islam wal mu'jizatul kubral al baqiyat ila qiyam saa mu'jiza ɓurɗo jandude alqur'ana nde nde woni heddotode ha ñande dargal dari ila ɗo ha ñande dargal dari no wona alqur'ana alaka nder suuduma kono a tawayno ka ɓeeɗa no wona alqur'ana ono alaka juulirde mo on welsindiki ha qur'an je ɗen fof adama na ɓama maɗe fof pay koye seeki ma ndumi ɗin moƴƴe ƴakkiɗe ɗe lanne kono on tawa hino ka ɓeeɗa kañum e ko nandita tawi ɗin ɗum tiiji alqur'ana pakanoma e tiroir ittama e tiroir joni no ka téléphone ji yon mo ɓe ka yiɗama ara mo tambi alqur'ana ɗo lutti tun so o janggayde o gollitira ma so o janggata kono ko ɓuuri hewde ko hino ka alqur'ana e hino ka téléphone makko himo yarude mo ɗum ɗo ko dalil taɓutuɗo فها هو ذا بين يديك غضا طريا سليما بتدبر محفوظا فطب نفسك بحفظه ورتب لسانك بقراءته ونور قلبك بتدبره واصلح امرك بالعمل به واشرح صدرك بنور حكمته مسيدو جلو فها هو ذا بين يديك إن القرآن يسمع nini go ta jotta do ino de yeso ma sandari ino ko kayri fofa ka do nono nyama sondari ka safaji kadi hide ton ka telephone wali do yeso ma hide ton hino alqur'ana rende yeso ma ko de heccudu de bir a jangatande yora anne atana gemangen e kalim ho hecco ngen wona yoru nge bibu nge tawa hino alqur'ana yeso ma raddan konde heccuɗunde awa sa jangide a heccide tariyan konde laaɓude goɗɗo ñamata ko laaɓi o ñawsa on yaalsire du musi goɗɗo ɓe lanto mo konno mo ñaami o tefugo laanda so tawi ko ñaami konno tuuni ma ɓendaani ma ko fuɗɗuno ñolude akisa ɗum ɗon no gasa ko ñamta hunde kaay kon konde laaɓu saliman konde hisude a jokkata ko hisi kon probléme heɓe ko andi gonma sa jokkinde a hisayi mahfuzan konde renande sa jokkinde a wonay ayneteɗo heɓay garde corps ɓe a sutaki heɓa garde corps eɓɓayɓe ma nambude ɓen ko sutaki andi miɗo jogii gardiɓe min mi sutaki ɓe an eɓɓo wona wadde goɗɗum kadi a sutaki ɓe andi a wata daɗude a wata resisude ko so tawi ɗa suti aynuɓe lamɓe wiya a aynayɓe weddintinaɓe aranaɗam kono a sutaki aynayɓe lamɓe an wonɗo lam arande o a sutaki ɓe idan ala no eɓitiraɓe ala no daɗiraɓe ala no resisira par ce que aynuɓe lamɓen a sutaki ɓe
mahfuzan ko nde renande sa jonno sa jabi fatib nafsaka bi hifzi labbi wonki makin sabu jangu gonde warattib lisanaka bi qiraati jokkindir dengal mangal sabu jangu gonde wa nawwir qalbaka bi tadabburi jalbinir berne mane sabu mijitagol finde na yo taw antuma jotida mijitida o e cerno e ko yebbe wiga on sakki lawol libi to himo nanga ni libi ma Algérie ye lawol Espagne ma lawol Italie na yo tawtuma ugginiɗa ɓantiɗa o sa landama ko ɗin probléme ji kon ɗum ceerno sonna amma ɓiɗɗa hino nawni waali ka labtani kon ɗum ceerno en on tamitinde nde on taƴi fofango kon waɗa makiti anno nanga to taskora laɓɓingol wonki maɗa kin sabu mijitagol finde yo taw kenengo a tamaytinde nden taƴa fofango ɓantoɗa ugginoɗa ɓantoɗa ɓe landoma ko holɗum inna ko fi kamba ko alqur'anu mun mijitade ko fi welo welo ko alqur'anu mi anditi ko fi goɗɗum mi mijiti kade alqur'ana yo taw hara kenengo hino waɗiranma ɗum no laɓa ayi wa aslihi amraka bil amali bi moƴƴinir fiyakuji maɗa ɗin sabu gollitirgol alqur'ana wa sharhi sadraka bi nuri hikmati fowtinira yaññira ɓernde maɗa nden sabu annoraji ko ñaawitirgol alqur'ana ay fa huwa laka fi dunya suratun wa manhajun nde ɗo alqur'anara ka aduna nde ko laawol ma feewugol e dakal sa janginde a heɓay laawol feewugol nde korte sete ha hewtoya aljanna on yiyaali seeɗe on yintito ɗen ka alqur'ana ka suratu bakara ka fuɗɗode ɓaɓe ni alif lam mim dhalika alkitab nde ɗo deftere he ɗum ko nde on to nde ko nde faanda dal ta kitab wo yi nde ɗo deftere hudan lil muttaqin nde fewna e huloɓe Allah ɓe nde porte saɓe ha ɓe naatoya aljanna idan wa hada nde ɗo alqur'anare siratun ko lawol ma jaka wa manhajun ko dagal ma wala ka nde wonandema fil akhirati kadi ka lahara shafi'un wa munji ka aduna ko nde lawol ma fewgol a seltata a landota got ene ko hongal yata nokkel ka sa jokkinde tawayɗa ande nde wona kadi danda e ndema lahara kadi nde wonana kadi tefana e ndema nde wona kadi danda e ndema modi jaka manan ko ɓuri qur'an ala musidɓe joni par ce que ko for tewdo laamu e eru e franc CFA e frangine ɗum ɗo wallahi ka aduna ɗo no wonane shafi'un no wawa tefandema ka aduna ɗo heɓa probléme ya hibbaɗi yeeso ɓe heɓɗa probléme on probléme ma on yejjiti ombite ɗum no woniri no wona kono woni bon hinde wona kadi hiɗi wona kadi fewnay ɗima ka aduna ɗo madama ɗam jogii mbuuɗi ɗin a majjata par ce que ay fokkotoɗa majjude hiɗa wawi yoɓude ɗon mo taxi moto wonta yeeso ma hiɗa wawi hokkude ɗon sagata telɓa anda lawol yahaygol ngol kundara ma yomo ma e ko nantata e ɗum yoɓamo tel tumbamo ka oto ma yawa kono ka lahara a surrete acca on ko foro fogga ɗi wata wonde tefanoyeɗi makka darngal ɗi wata wonde dandoyeɗi makka darngal awa noon nde ɗo alqur'anare musidɓe julɓe fa huwa nde e laka wonandema an ibn adama on fi dunya kadna ɗo ko nde honɗum ma kadna suratun wa manhaj ko nde laawol fewgol ko nde dandayde wala ka ay nde wonandema ka lahara kadi ko nde honɗum ma ton kadi fil akhirati ka lahara kadi shafi'un wa manhaj wa munji shafi'un wa munji yani ko nde tefanaydema ko nde dandayde fattaqullah ibadallah wa tamassaku bi kitabi rabbikum wa sunnati rasulikum jiyaɓe Allah hule Allah jogito ɗon alqur'anare jomi moɗon nde sabu jangugol nde gollitira e sunna nelaɗo moɗon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahimu fi ta'limihi adondire hiire ŋoŋe soƴƴe e fi jangugol alqur'ana wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un wota on jeye ɓeɗo wiɓe minen goye men nani minen goye men faami ko wi'a ko tawi ɓe nanali hande na jangona ɓe famali hande na jangona hare ko ɗum ko tora ɗen ko ɗo futuba meɗe on lanni ko ɗo wonde yondinorde haray hada futuba men on fof ko honɗum ko yewonu jangayɓe alqur'an kala suudu ndu natuɗa nanela fota ko ɓuri hewde ko si tawina juzu kad sami Allah ma juzu ammanasi mo paykoy ko yarata on ka jande kala suudu ndu natuɗa sa landike jon nelan ɗon alqur'anare si ɓe addinde ko ɓuri hewde kon a taway ko be mawlande si wawande tambade sa mawlali nde
salanda ki Kleenexum ma misuwaru ma tigare fitlande hala bisa wallininde hore mande tunninde kala suudu nunatoda wiida bon lubelan non téléphone modon on mi nodda do goddo mi andina mo mi hewti crédit ji andillan ni do sibe jonni ma téléphone mabbe on atawa himu molbi bowri yor laabi boy ko fi on dum tunnini ndeda nduggo wadi ko fi on dum labbini oda o sida nyaamude abbere fuutike ma yani ka téléphone makko fina badde juude ma atawa nyiddanama yettugol nyaama sida nyaamude abbere fuutike ma yani e hore qur'anare de be jonno ma nek awata hotir nyaama sappo ni tun ko fi on no téléphone da no moldi no laba no bowri no laabi ko paske juude jom makko ala iwde e makko ko fiyoto nde alqur'anare da sa landike be lubelan do alqur'ana be yaltini ko be inna kambe tigi sibe be kenen tunine adde do lincum mawlo kambe tigi be lando to madum ko paske juude jom mayre ala yaade e mayre dum ka galleli mengo so yeyi on hasbi yimbe ben on hasbi hore mo on tikka der gallel modo on tawa effectivement ko no téléphone on no tamba dum on no mawle dum on no ka jiba dum on no ka juude dum on no wunda dum on no watta yidi mudum dum e ko nanta tay dum ayesi fokitama walline de chargeur be neta wallin téléphone ka karoje dabbu goddum ko wallina hore makko anda ko bubi ko sima on mo jana batiri de ko nande tay dum si wallina makko wuli inna yite dare no wulirana alqur'anare den aye goddo no janga gayna wallina de ka tabbi don tebbe makko den e alqur'anare den e bobi makko din accon hakke ya ko don dido tati kana no jodi e tapi goto kayre nde hulanaka fi ko nde wali kon kalidi nde hulanaka fi baydon duggu no wodi ko wiete leydi ko kala ka tawata jodo to don ka tapi don ka jodda do sellata ka wallina alqur'ana ta ko telephone ma on ma lekkum ma kufune ma on dewta alqur'ana hore do wona ya faamu fi ba tapi on no wejjita ka hore karoje wona ka leydi sede on ko tambida kon se mi wi ma wallin ka leydi kon to wallinta ayalta inna baado leydi ni yaltita mi yahay mi wallino yaka yasi to se mi wi ma wallin ka leydi ko don wallinta awa jaka alqur'ana ren jaka na don wallinta nde sinadu jaare ka leydi wallinta hittine fi alqur'ana jangen alqur'ana Allah dali wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattabu la'allakum turhamun yujadu fi surati al-an'am o ayano ka suratul an'am Allah dali de alqur'anare men cippininde men lowi barki e mayre ha heewi jokkende sibeda fokkiti kangesa onon jokkende ko heboy to kon kangesa on hebay do sibeda fokkiti ka lumo jokkende ko be heboy ta kon ka lumo on hebay do sibeda fokkiti ka wuro ne o gol nay dinge dammi dinge ayno gol di jokkende on hebay do sibeda fokkiti ka dama aso gol kange kalise e yema gol de loto gol jokkende on hebay do sibeda yalti campagne da ko gol lamu fi commune fi mairie ma fi chef quartier ma fi président de la république yagal ma député yagal jokkende on hebay do on e famali fattabi'uhu jokkende jongallejo ko woni njofojo wo o analyse tam e nder métieji din fow o subano biddo makko métier burdo jasude burdo wondude e yangi burdo wondude e angal mudi nde no jongallejo subano biddo mum e nder métieji din fow he ko amba mi torkem accu jokka hunde kaare mi torkem accu wada hunde kaare siko wondo jangude école o hewti ha kadata den seeda tado joni ko yo suko jangal hunde kaare ndeno bamma ko conseil mo accu jetta hunde karu ataway ko woni ko mo wo ko woni komo ko woni njofo wo ko woni njofo wallahi be hakkile makko de himo anni si woni mo ande ko dum don biddo makko jokkata gasa ko dum don biddo makko jokkata foto enen non on sikko haka yurmete da don biddo ma Allah no yurme ma doni to Allah wi de do alqur'anare fattabi uhu jokkende wattabu hulon Allah la'allakum turhamun bela jo marnet en famali fokkite ka marse libende yaen peda fokkita kangesa libende jokken peda fokkita gere lamu libende jokken tay en accitika hebo todon en yehi en dulan nagol ka hebo taako simin Abdullah kala mi jabani Allah ko wi ko yomi jokkunde oda yaaka gere politique kala mojjere weli e foti ko hebo to kalam argol makko ta mi hebi
oɗa yawɗo ka marché yeeyoygol sooda yeyta kala tono ko njulaajo on heɓoyta kon argol makko o tawa mi heɓi ɗiɗi on anndi min oɗa ko laamu ngun heɓoyi oɗa ko gandal ngal jawdi ndin heɓoyi oɗa ko na'i ɗin heɓoyi oɗa ko nema ko heɓoy to kon ka ngesa heɓoyi ɓeɗo jowo kala mo bee ko dawani kon heɓoyi mo bee ko yangani kon heɓoyi mo bee ko haɓɓi